Tariki hiri 31 mweri ni Mugwanja mwaka ni 2026 kanko gwategeni akiri nteto chetu na njira inkinyaniru ni ukambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria ni gutwika hakari bakuma antu baria baturaga na mawathe kumawandia nkomo ni bachumirite muthenya ciogoro akiri urenkaniri bwa kandi cia antu baria bari na mawathe ikarikari ratongeretwe ni Samson Miriti ururungamirite bondi cia antu baria bari na mawathe akiaria akiri karikare Miriti ugite antu baria bethiritwe bari na mawathe guti utungata bakethirwo bakiona kethira batina kandi akiuga antu ngiriegana remwera kuma kaunti ya Meru nibo batina kandi kina ntu 10,000 nibo bethiritwe bari na kandi cia kubarungamira ikagita kinyorite ma MCAs bakuma kaunti ji kuigwa bagikendikithia kire kaunti assembly bakuma kaunti ji kuigwa bagikendikithia kire kaunti assembly kenda ambeche chikomba kuthurekerekerwa cia kurungamira ntu baria bari na mawathe urugutwambiria na riboti ji ni fani Baba ya kinya kunene batirari na certificate na aciari bo witagwo assesswa hospitali cietu yo level 5 ke kura process inene na costly mo wodi ni mwera au kiriana Kithumba na community batina certificate yu abu antwa ni ndiari kambutumekire antu beta wa MCA bundikire